nkuko mubibona rero aka kanya kuri stade ya Kigali Pele Stadium tugiye kwakira ikipe ya Singinda Black Stars guturuka mu gihugu cya Tanzania. Ikipe igiye kuza kubishakira n'ikipe ya Rayon Sport mu kanya gatoya. Singinda Black Stars irimo ibyamamare nka Kratos Chota Chama, Triple C Mwambaro Saka arimo ameze neza cyane. Abagande nka Hari Daucho nabo baraza kuba bahari. Singinda Black Stars isesekaye hano kuri stade ya Kigali Pele Stadium i Nyamirambo aka kanya. Isaha zo ni isaha 10 irenze iminota mikeya. Singinda Black Stars ikabigeze hano i Nyamirambo, ibyamare byayo murabibona. Ngira ngo director David uri kumfasha ku buhanga bw'amashusho aragenda bereka uko Black Stars Singinda ihageze hano kuri Kigali Pele Stadium. Tujye kwahereza ikaze ibyamamare birimo Kratos Chota Chama. Yego murababona abasore b'ikipe ya Singinda Black Stars basesekara hano kuri stade ya Kigali Pele Stadium aka kanya bameze neza cyane, bari tayari. Rayon Sport yahageze imbere yabo, ariko abasore ba Singinda Black Stars nabo ndabona bahageze kandi bameze neza cyane. Abatoza coaching staff yahageze aka kanya, ndetse n'abakinnyi batangiye gusohoka muri iyi bus nziza cyane mureba itatse neza, amabara meza cyane ya Singinda Black Stars. Ngira ngo murabibona ko ku kirango cy'ikipe rwose hariho icyitwa Cheetah, inyamaswa y'inkazi cyane. Abasore ba Singinda rero bagera ku kibuga, bagera hano kuri Pele Stadium, bariteguye kandi bameze neza cyane. Turaza kuba turi umukino mwiza cyane mu kanya ku isaha y'isa moya. Barumutse kandi barashoboye, biteguye mu kanya kuza guha ibirori abari buze kureba uyu mukino. N'umukino wa CAF Confederations Cup, Rayon Sport igiye kuba itana mu mitwe n'ikipe ya Singinda Black Stars mu kanya mu masaha ari imbere ku isaha y'isa moya. Abantu bamaje kujya kuri stade ya Kigali Pele Stadium ndetse n'amakipe yombi nkuko mubibona mu mashusho meza cyane kuri UMUNOTA TV official. Bamaje kuhagera bameze neza cyane, bari tayari. Nizera ko uyu munsi turaza kubona umukino utandukanye n'indi mikino turaza iminsi tubona. Turaza kubona umukino mwiza kuko amakipe ku mpande zombi ariteguye. Yego abana abakinnyi b'ikipe ya Singinda Black Stars bakigera hano kuri stade ya Kigali Pele Stadium nkuko mubibona. Abakinnyi nka Hari Daucho, abakinnyi nka Kratos Triple C Mwambaro Saka bagiye bagera hano kuri Kigali Pele Stadium. Tugiye kuri umukino mwiza mu kanya karibuze, Rayon Sport vs Singinda Black Stars. Ikipe imeze neza cyane mu gihugu cya Tanzania, imaze kwegukana Sekafa Kagame Cup mu cyumweru gishize, imeze neza cyane. Turaza kuba tureba umukino mwiza cyane, n'umukino wa CAF Confederations Cup ugiye guhuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Singinda Black Stars. Rayon Sport iheruka mu matsinda ya CAF Confederations Cup mwaka 2018, ariko abareyo niba bashaka kuza kwishima, niba bashaka kongera kurota izo nzozi babashije kubamo, birasabwa ko urugendo barutangira kuri uyu mugoroba cyane ikipe ya Singinda Black Stars. Mu 2018 yego Rayon Sport mwarabikoze, ariko iyindi ncuro mu 2025 irabategereje. Ese birashoboka? Turaza kuba tubira kuri uyu mugoroba mu mukino Rayon Sport iraza kubikira mu na Singinda Black Stars yamaze kujya hano kuri Kigali Pele Stadium. Abasore ba Rayon Sport nabo bamaze kuhagera bameze neza, bari tayari. Ahubwo tugiye kureba ngo Kigali Pele Stadium muri aya masaha y'isa 11 imeze gute, umwuka umeze gute, abantu biteguye bate. Turi kumwe nande na Brebra Ndayishimiye Hamisi Duwa utuye Rubavu ku mazi. Bro, uyu mugoroba mufite Singinda Black Stars uyiteguye ute? Uyu munsi niteguye kuyikubita kubera ko ibyo bavuga ngiye kubereka ko ibyo bavuga ari ubusa. Ibyo bavuga ni ubusa. Singinda ivuye mu irushanwa ryarimo amakipe nka Pele natwaye icyo gikombe, ntabwo biguteye? Ariko se ubwoba kiriya gikombe kwera na Pele iri karakomeye. Ye baba we, abakristo ngo Yesu we, abasilamu ngo subhanallah, ngo utagatifu n'ubw'Imana. Yego ntabwo biteye. Oya ntabwo bacama, ntabwo babateye. Ntabwo uraho ikipe ya Pele yari irimo ni piramide se nayo kandi twayemeza. Bro ni bingahe uyu mugoroba? Uyu munsi ni 3-1 kubababarira, ni 3-1 ni bya Asumani Ndikumana ni cya Bedi. Niba udatsinda 3-1 urababara? Ndababara se ahubwo baragenda ndatahira Rubavu nishimye ku mazi ndoga ku rucifi. Ubutumwa bumwe gusa ku ikipe ya Singinda Black Stars igeze mu Rwanda igiye gukina na Rayon Sport. Ni ukuvuga ngo bagiye kureba ibyiza by'u Rwanda kuko igihugu n'u Rwanda, ishyaka ni FPR, ikipe ni Rayon Sport. Gikundi ngiye kundira Murera. Yego
ndi kumwe n'umufana wa Rayon Sport bro uratangira utwibwira. Halo, nitwa Jean Pierre nivuguruzwa. Yego. Umufana wa Rayon Sport wavuye muri fan club ya Kiramuruzi. Yego. Waturutse mu ntara. Yego. Rayon Sport kuri uyu mugoro wa Singinda Black Stars. Ni match yiteguye ute? Singinda ni ikipe yoroshye nabona yuko ifite izina rya tsinda Rayon Sport. Ikipe uvuze ko yoroshyeje ubundi yatwese Kafa Kagame Cup amarushanwa yarimo ikipe nka Pele FC ntabwo biguteye. Ntabwo bineye kuko Pele FC ni ikipe yo mu rugo, ni ikipe yitwara neza mu rugo, ariko ntago ari ikipe yo gusohokera hanze yo gusohokera igihugu. Rayon Sport kuri uyu mugoroba ukurikije abakinnyi ifite ukurikije uko yiteguye ni bingahe ku uyu mugoroba? Rayon Sport ni ibitego 3 ku busa ubundi tugategereza round ikurikiye tukajya mu matsinda nta kibazo. Urabona amatsinda uyu mwaka ashoboka? Uyu mwaka ni amatsinda, gahunda ni amatsinda. Ngerageje kunyuzamo amaso nk'ijisho ry'umunyamakuru ntabwo abafana baraza ku rugero abantu babitekereza cyangwa se Rayon Sport yo ubwayo nk'ikipe ndetse n'abakinnyi babyifuzaho kuko urebye nk'ahatwikiriye mu by'ukuri ntabwo harageramo abantu ku kigero byibura cy'ijana ushyize ku mpuzandengo wavuga ko nko ku kigero cya 20% aribo bantu barimo mu gihe ahadatwikiriye aho ureba ugasangaho imyanya isa nkaho igiye gushiramo cyangwa se abafana batangiye kuza. Ubundi Rayon Sport ku munsi w'ejo ubwo yatangazaga uburyo ibijyanye n'amatike ndetse n'abafana bakomeje kuyagura, VIP yasaga nk'iyaho ariho hantu abantu benshi bamajije kugura cyangwa se amatike yayo agiye gushiraho ku kigero cya 94% ku munsi w'ejo VIP yo yari yamajije kuzura. Kuri uyu munsi dutegereje kuza kureba koko nibi Stade Rayon Sport yaza kuyifuka ikuzura neza cyane. Izindi kandi aho nko muri VIP kugera kwa 79 ku munsi w'ejo amatike yaho yari yaguzwe ni mu gihe hasanzwe hose ahazwe nka General kugera kwa 31 amatike yose yari yaguzwe ku munsi w'ejo, ariko tugeze ku saa 11:10 nkuko nabibabwiraga umwuko hari kuri Kigali Pele Stadium. Ngerageje kubanyuramo nk'ijisho ry'umunyamakuru imyitegurira imbanyije urana ko ku mpande zose abenzego z'umutekano abafana bamaze kugera mu myanya yabo kandi baricaye bari tayari, abanyamakuru biteguye kuza gufata amashusho ndetse n'amajwi by'iyi mukino byose. Ikindi kandi urebye abana buri cyose kiri tayari, ahubwo navuga ngo wowe ukiri mu nzira uri mu rugo uri mu zindi gahunda uri mu mihanda ndajya nkubwira ngo tebukuze hano kuri Kigali Pele Stadium wirebera umukino w'amateka. Nakubwiye ngo Rayon Sport izi nzozi yazerukaga mu mwaka wa 2018 nibwo mu mwaka wa 2018 biruka mu matsinda, ariko 2025 birashoboka kandi hamwe n'abareyo byakongera bigakunda. Kuri uyu mugoroba urugendo rwo kujya mu matsinda ruratangira. Rayon Sport vs Singinda Black Stars yamaze kugera hano Nyamirambo.